Wonderful. Wonderful. It is a great joy and a great honor for coming on your way at this hour and at this time. The name is Manasseh, the word changer. Yes. Please, if you come on board, do a favor by sharing the program and also inviting others to join us, because today is going to be an awesome day. We are going to experience something new. Yes, let me put it that way. Something new we are going to experience today. So it will be a great joy if you can invite others to join us so that they can also be a partaker of the sharing. Yes. So God bless you. God bless you, Afiepukia, for calling all the Van Dams to appear here. Thank you so much. Thank you so much. God richly bless everybody for the great support. For the great support. For the great support. Enkonim di eoma wona watching Jesus. Nani mojano na ye wona kunche. Enkonim di eoma wona watching Jesus. Nani mojano enoni yana kunche. Na Asem no ye Japadi kasi maye Nana don swabu swamaye na Mumu mayantu Aye yidumano Nana hinye and Ogyam seno betu betu hallelujah nyumna betu enkunim die ewo ma wona woche Jesus nani mojano na ye wona kuche. Na Asem no ye Japadi kasi mawo Nana don swabu sama wunyina Mumu mayantu Aye yidumano Nana hinye and Ogyam seno betu hallelujah nyumna betu. And Nyumbi na mipon ya na my sister bi to say ono so to the version the mama. As for her, she's a singer. Yes. She's called Linda. Those days I told you muchapa when you was off for the papa I told you was off for no and sorry pa those days in yenne. And she made her version. I want to play her version. Yeah, I want to play her version. I want to play her version. Now,
yenyina de ton safre yenuanom so womra na omedwan ye na ene busumuru ehunansan katachie bemena ebekasa mama yentim nuaba no nwom no na yanko ono to ma menura by audio yes Tinyosi obra srochi rebo tiawa ano nyina rekasa tiawo nipa nyina sorry tiawa dan weni chire Jesus ono no kasa asrochi edi ono no ka ubi tuminkabi yadisronya sase tuminyina mano ono nobeka mawakuma toyem nipa bako oka ebemu nipa bako na osha ijina ono nkuto na kawasam chireno o be mawakuma toyem ono no kasa asrochi edi ono no ka Ubinsun kebi yadisronya sasi tubinyina mano ono nobeka mawakuma toye. Wonderful. Good morning. Wonderful. Mini abano atonyum amayen. Musumuru ehuna sankatachie beme na kokodurufuo. Omintimine dade akon. Ehuna bobirim. Ehuna nyankwa. Ehuna pusu. Obeme na ne wo. Okitan kentenkranchi no him editi atamfo mini nso pani musuo. Ofiri chiri frechire. Dwanto ahene tumfo nyankropon. Ade ne niema nyina dade wanim adagya. Udamufu abeme na utumi so ohuden yekese dane dameka said ye ya wo pe no eno na wo twie di ampon wo ye otuturu kwatwira ya twere wa ya mpa hwe Mama ye nima ngu ase wan yi ama ya tamfo wo di adom ye ohumo burunti ye kati asefo ho enkwa chemfo a wacha nkwa amana so ye nso ye nkra ati ase emogya idi afrisane ye tekremada aboduemi ye honim ene ya setena emu ayeyie empeja ene emu kesiye udin ene ye kra ase enka udin ene ye dema ayeyie nka ena ase enka odi awaye dia wo ye ene dia wo twie dia mpon ye nyankropon wo beye bedofo bi gidi ye se wo ye na eniema ne ade nyina so koso o wabrabom ene anwumre Manasseh the way change aniye metonsa afrawo na wo so tonsa frɛ wo bie se emraso se emadwene ma enyansafo abrempon wona enim de akatachie wona wode wona so tofom na utie asem womre ne yentena so wonyansa pono so yebedidi ewo nimdia yuwa mu yewi a yebenom ewo madwenemba ekuruwa no na kwahusa no wogye mapa ebe yenkra ene enipadua dia oye otumfo no beka ye ho na wakire yen nokore ekwan na wode yafa so se de be ya wieye bire ya na montuo enkwa afafa ne betumi awie mu die etibodafo meton safre we na so ofre obi na omeka ye ho se ne be ya ye dwumadie yi ebekọ empemanim ene be so meka asem bi na ene dwumadie no ye dwumadie a ano waden
And intina me say, and then nyansafo na ebedidi e wo nyansa pono so. Intino enundifo nye krado na yenko yanim. Yewo aboa bi. Ye frɛ aboa no agigiri nsuo. Aha, ka kire obi bia se time aso wai. Obi bia owo Manasseh the way change your platforms bia. Mo kan kire ni say ebere na so. The time is up. The time is up. They say ntino baby bi obi wo biada ontumi kai na omra. Na enefia ha ebeye ni jesem. Yewo aboa bi ye fe no agegene nsu. Na sa aboa agegene nsu yi se agegene nsu eda nsuo mu a eya na enipa adwini nyina ewo sa aboa no ho ne se wagene nsuo. Dabi agegene nsu eda nsuo mu a enye nsuo ena opese wagene no. Nemum esan se ne nan endru nsuo na sinti ena wo hunu se opese wagene nsuo nani. Nemum ya na adwene ne se opese wo pika nsuo no. Opese wo hunu nsuo no. Na so ne nan a endura sienti ana otani se dia wo gene ni no. Se onya kwan kwa ma ne nan durase a enka se dia wo hunu se ote ani a ani agene no. Sara na ne nan durase a enka ne nan so be pika nsuo no mu. Ye oni pabi. Woba wabra bomu a aya se obeye wuye. Na so ne tumi ekura no wo ene honhom edini so no esaya de ye. Sani pa no ebi ne sa abeba we a efiam we a wada ase we a wo hwe nanim wo hu nanim se de a wachechire kanka bi egu ni tiri so no wono ana wo hu ni sa akura na ofre no ho awura bena yekoto ne din se hwan kamzi no wono da ho no sa na ni su ene ne ban etiye e wona brabo na na mekire mo ne ma ase Obofour ena da we na ewiase edimbo we e na yakase nimo eye nimo edimbo sentimi wo a etete wontoma etiasi dimbo eye nimo dimbo entimi wo a etete wontoma apampam jene oba bia to ebekowu a bekra Obofour kote oba bia dross ewuragu a ebekra Obofour na hamu ansa na awuragu ni sentino emusio ene wo seye oyone ena atu atese won krofo maba so isan say sa woni paid efre no ho so wo sofo the bible ato ne ho so atam edin ahodo de ama ne ho ena odi nyame din edima odi nyame din esen krofo abrabo odi nyame din edibone odi nyame din edi ewuo sabrante na hunu na oda ho Obofour na oba ya oda suro de oba kwase ya oda suro we de e obi kura na beka na asoma kiro wo hwe no kura mpokura wo fu no kura no emu ye tunka wo hwe no kura no efu na wo di hwe no wo mu no o tv na wo hwe no wo so no emu ye tunka orofo de mbese me ka kiro de se ma wani na ho na mu wani mmere senkunimdie ebeye ye nchefa na otwiedi ampo nyankropon aboya ye ya dom amani pani ata wo nkrofo atiti sei ho obi ti se Agradaa tutubotom ni kromfo oba adwamanfo a wodi na hamu nkakankan a blackmail Ghana mpanimfo nti wadi bone edi ewuo na osan de bone ho safo hema sa oba fi atena ase de na bosom aye na kwankire kum ni bade a sha asori ase se wodi bobu nyame din abebu nkrofo me mobo se ye kromu na nyansafo doso na so agimifo no eye twoboi
A Jimmy for no a cho boy. Omo to say a more to Jimmy, omo dosso pay. It yebenya kwasiafo bi ni wona wana dwumu ha amwa kodi we na ase. Na so nyansani bi otese wo de. Ebe de so bekwa kodi oba fi na ase. Abranti oda ho kama fefefe. Enra me ka kire mo so yeminua ketwa. The thing yinyina obia oba obia de behunu ye Angel Bazooka. Bazooka na hu ni sa no. Eye wo na obia wo behunu ni se bia we arrogant. But before me, Bazooka is humble. And he's a brother. If he has Obia when he mistakes, Obia when he shortcomings. But sometimes the good side of a man, okay, and you can say you free the issue. The good side of this guy is awesome. Sarah son or one the bad side. But to me, anyhow, Osi it treat me as a senior brother, no. I also give him much respect for that. So this is Bazooka. Yes, Angel Bazooka. Aye, short one, but name of which my no yembe show. Aye, Bazooka na da wonderful. Aye, Bazooka na da no. Aye. Other for never some no din komo. I me can some edi chiro. Na the di kan no. Eye mini abe mai Ayemini akitwe Bazooka waka asembi. Bazooka kan asembi na mibisa ni permission onokura kan ewo ne kasa mu say oma me permission I can play that audio for everybody to hear. Winim enra bebe no mu bedi nkomo bi efa abebawa we eho. Ge we a wahihye ne mowire se okode a wotu na wanya ntu wahihye ne mowire se opeta okodidi wo ball aso saade we ya da hoyi enra mbeka na asem na nasema mekan ne mekan ya mani ko wie ono ene Bazooka entem. This is Bazooka. Mekan ya mani ko wie ono ne Bazooka entem. Na Bazooka has given a word. I want to play Bazooka voice. Na obi biada entie asema Bazooka ekaye no. Na me wia de me woka no. I will also say it. My name is Manasseh, the word changer. De bia me kan asem woni me ya ade a woni betumi aye. But men dem me. So woni me ya ade a na umpese ade a me ye no eye adwuma kase a eden eye expose. Na expose ba ko na timu yi nkrofo bebere hu pie. Na urade anye wadom a wo ba ko fo ba mu wie a wa hwa na wo docket no wonsam ebe pie no ano eden ebe chen Supreme Court. Eti expose bi wona wo te udin wo mu a yem prepare yanim enkoye animasenchene enkoje yani so. Yem pray ya ho enkoje yani so. Eti mimi expose wo te udin a ye benyansafo ne moye wadwene se wo pese oye ho se wo ya agemai wo besoso ho so a medu be si wisi bere bidin edi Manasseh the word changer mi wie no ba na dem address sa akra ya oda we se afia mu a na oda ho no me address ne papa mama me mo Bazooka nenum ase na muntie utie wi a ubehu se Bazooka wakasa Nyame Eshira. Mama yenti Bazooka enum asem. The Ghana time, the afternoon. It is already at home. Good afternoon. I think it's a Ghana time, the afternoon. It is already at home. I should be able to go to Bazooka. I'm saying, Grammy, dear, a cocoa na. I think Bakopa, yes, so many, or whatever you said, there's so many. They say, you make people know. So, number one, you know me. Two, if you man said you. The other time I told you, say, oh, yeah, yeah. Three, Bazooka respect me, respect me. I make Bazooka the yeah, but a yabba say me.
Papa myself. And I pay my friend lady no, it's in a number crowd we over a year cram and I'm afraid. And a year conference call. And I'm a catcher lady in the say. We are starting to move to us be in green treasure. Last summer was a deal with the and can be problem. But me dinner, two say a soft within yet. And you make good more than it. Only being Asem for the 7 Bemen Asem Crana. Namina show Crasem so crowd with the because I'm a share, you know, may show some sort of decast start here. A Kasai, and I believe Crampo now can be here, Emano. You know, I do have for Manasseh in Kutu Yugu form. For the sake of Sabe, only me is a chapping, and Raw Casa Oko Bo Bessima time. I'm so wow, Kai winning now. You know, sir, my old bonnet that was why I'm a bonnet that for the love we have for each other. Sebio, Mijiri said, what to say, Bibia to Bazooka. I bet how any would it. But what I say, let's settle. I think I'm a settle. Leading is too low for your platform. Many of Mokasande, Basaa side of voice, which we have managed to make a catch and say, Sabi, you, Onuko Obofour and say, when you share Korampa, money man exposure. Don't first exposure, no, and for making BB in life. That's what honest have video and drawing is very, very bad. It's not even good as a lady to do that. To bring up a Manasseh. And then go for class Sunday link with the mama could have 50. It's my baby should be a come back. But saying I'm a more soon to yourself, what do you be? I know whatever you are doing, we say you have full evidence of whatever that we are saying. Manasseh. Something a Manasseh. For whom you are ketua, because about few when you chime. Mintino. Manasseh. Jabi be a manenka. So again, no crown for my Mijina and Nemo Apacho, Bible sing Shira, and then Opatafo. Na Odono Korea. Na Manasseh. So me nim em so Okaa so man koradu. And I'm so Kobo job of 14 and Manasseh Besabio. I'm a Rev Obofour so or Asem. Manasseh. So Sebisabio. BBSC Biano. The Intra Biano, or the better. With the Manasseh. When I mean Enshira, Winnie Abema, Bazooka, Yami Enshirao. Yami Shrao, papa. Yami Shrao, baby. Yami Shrao, baby. Wakasa. I said, ya, onipa da sani, awo ya badwene baby ya ekasa, ena wakasa no. Megana, minye obi a, mitie asem keke na maka ho. Nim obi a, menkase minim ne da. I know him, once and never confirm me, and it is a straight out. Bazooka na hunu sa no, very matured. Aha. Na abeba wa we ya woda we so wo bia betie expose na me ye no kra wo sa comes ya woda we kra mami yi Bazooka picture free no ho kra tentem kra temfusi akoda asa na wo so tie me expose na me ye no a wo abeba wa kra no me kan ho asamba na bia sa masuma mi kan nyina ye example. Because if we are so cancer no be who mua. Ye tim de ne ye susu de e ma ne ye yie. Eti example na me do eye. Me ba cho wa wo frame no I'm doing live. Thank you. Eti example e na me do eye. Na sa me do ye example a. E wo se wie na wo be so live. Wo kone na wo platform so ye ho sede a. Wanya akura bi a wo be twetwe no. Oba Midio de sane ma ne ba dia. Enie wasin konkone ne nyina bepie ama nipa nyina hunu bi. Me na me ka kire wo.
Utaso me catch that. My dear enemy concerned that me, Manasseh the way changer, me catch that baby where I would tower and say, Ghana for you and me. Ababa way, we are dear. Nanadia woman crampone and family home. What dear woman and family free say, and tete ye free fee. It is a free a bushia popum, Emma and na pabi na tete war, and kawu buo. Now, so Basaa me can't some chiro ne plain. Me ba cho me hu se mo chiro leave her, me sro munya botre wate. Munya botre. Sometimes, I know she's not my class. She's not my age type. She cannot stand in anything with me. But the issue is, if we are say duru baby was will be a jina, na so did jina ho. Now ko enim. Pamacho pa, I know. Wate, eti munya botre mame. Na modie yenwie ye dwuma ye mate mesra mo pa muni wa mini ho medama sepa so sa baba we ya woti we Ghana for masoma me ka kire mu ne na me dia hye mu tiri mu ne se sunsuma ti akora we mu enya papa. It is not a good spirit. Number 1, the dikai se osofo bi eti asore na ofo bi as interpreter puppet na wogina so wo preach no eho na wogina quotation wo yi a wo kan no eno na wo kan quotation o kan no eno na wo kan adwuma wo ye no eno na adwuma sofo no ye no eno bi na wo ye enti se osofo no ye adwuma na se na dwuma na bi na wo ye de a ene yeso ohunu se wo so te se osofo pepepe ene me cancel me ka kire Ghana fo nyina. I have a manager, a very beautiful lady. She is part of my soul, very strong lady. She's a strong lady. Okaso manage you nyansa ni nimdie ashenema. And cases are ebamanim ni cases ni niyama egu ono. She is trying as much as possible to calm me down on certain things. Serious. Yes. Ghana for nim ni papa. Your friend Obrimpon be yiri pena. Intina midin yo maybe Obrimpon timidin no Obrimpon be yiri pena. That is my manager. And a lot of issues is on the table, but she always try to calm me down. And sometimes I thank God because I would do it extraordinary, over and over. I would do it over. And I create motivaso. And I create motivaso pa. It motivaso papa. Sure. Sa baba wa we ya wada we ya wo kasai. Se kwakubofo yi quotation a de wo kana ni bi na wo ka. Obompa mu obi a de wo kana bi na wo ka. So kase nyame se a. Wo so kase nyame se. Enti se odifo ne kasa ne nyame antimpo a ana nyame aye biza. Ewurade se nko bi tan se mako a wo sese because we nim se no na funa bi wo hono mu ade osofo ne kaaye no eno an obe repeat. So before God, you are also like a pastor. Na se be kaya kwakubofo ni nua bi na ye frɛ no kwabnabuzia no. Kwabnabuzia ye video bi. Ebobo asofo a na ewo kwakubofo asora otu omuka. Oduru sa baba wa yoda wa Kamzi so bonidin say Pastor Kamzi osofo Kamzi. I was not surprised because she is an interpreter to kwakubofo. And Obofour and so yesofo. It you muye no sofo a ediwa. Na enso so no enka obi a wokoye nyamedwuma. Na wo se nyame adwuma na wokoye ye de. Enka ebe hunu nyamesu ni nyame aba ewo wo mu. Na enso obi a wokọ se wokoye nyame adwuma no
na okodi osofo echi no utimu hwe nyame anim osofo eyiri siara utimu kotokoto no momi ma de nyina no wo ma waduane di no wo ma usika to ho no wo yi ntade bi a won pede ma na wo hye wo ho se ne ba wo de da fom se momi enso na wutimi ani no eche ni kunu kwate edi sunsun fin te wo mu na baye nte wo mu ho boni nte wo mu a you can never do that. Se sunsun fin te wo mu a you can never do that. Se sunsun boni bi nte wo mu a you can never and ever do that in your life. But enam sunsun ete wo mu nti no ena wuti hwe nyame anim eye wo sofo panyini momi nanso tim ne kunu eda wa wonu asem wo si wayiyi nyinsen egu bebre wan ka se wonu asem wo si wayiyi nyinsen egu bebre wa wonu asem awoka wo si wayiyi nyinsen egu bebre nti enyem a wonyem kura no wonnim na dodo a wanyem na kire se osunsun etu ade kɔ hɔ ne se ukogu osofo na ware ukɔgye papa na firi ni kunu ne yiri nsɛm na ne nada ukoduru hɔ no so no enkrɔfo ewu kunu nom ɛna wugyeja ho ne no woda basa die ye diwe wo wiase nye dikitoa ohunye nyan wate wo se wo you don't lose anything. How can you lose anything? How can you lose something? You can never lose anything. Because what to do when you say be si bra na wo bebo. Abrabo fini abrabo tan na wo bebo. Esufi jantra brabo, tu abrabo, Ashawo abrabo na wo bebo. Na wo de obrofo awoka ene wakoto ede nam asofo so na wudi asofo egu omo nsore ese omo aware. You are a demon. You are a demon. Because what can't you say? Kwakubo for craft so your mama wata. The man of God now so called an arsenal. He didn't see the spirit of God in you, but he saw the spirit of mama wata in you. So for now, corner when Timians and Hunu any power ye. When Timi and Hunu any power ye. But Otimi Hunu say, Otimu Hunu soon sume tumu and what the frail. Hunu soon sume tumu so free she and a year de now do bonsa for him. Utiri sooner wa pampa so mame wata. Memenim. In fact, Asem phone in yejuma menimu. Asem phone men fan yejuma menim. Lenda adubia nyami shira bebre. Nyami yo kese pa. Me ho adwuma wo ye pa, me ho ni nyina nyami shira pa. Sa kwa bi na wo se friend CD scripture se there no. Onkodi ne mame aduane. Kama koma ntum yem kura na mawie no kura. You see, Sunsuma two munya papa. Sunsuma a two moon a nya papa. And into a brefino or bracan and our debo. Jantra brabon our debo. Two a brabon our debo. Obey, media, so we would have pe with Sibre. So we would have pe woo Sibre. Utaza meka chira no se we hura me se pewusi bre na kura na meka chira wono akose se we Ashawo nsa te se wo pete awo table aso wo didie na ye da wo horo otwe eniema we piapia won se pikasi we ye da wo horo wase we hwiakai gba be boni tu ebetu ankom diwia won tena ho kom diwia ankom metena ho ye ne se ke wo nkonsa left to right. Ye wo nkonsa left to right. Enemy be wi na makanyansa sem ya kire sofo bi. Your friend the warrior prophet.
Baby, I can't so much less of no. Ukrasinia wo baby as a trainee papa baby or no one anti I huda. When any wo we ase. Ope hype. When any wo. When any wo we ase. Apart from Kwakubo for we do wo. Any bazooka on an anti wo we ase. Ni papa ben a we do wo we ase da. And who do you know? Are you who do you know? Who be jina say you don't lose anything. Na caption cry na me swing. Na ne o so me wi na ne o so life mama me wi hwe oba anu. Enye wo a wafono sa monchim. O so life mama ya. Na o yeso ka ho bi. Wo yeso ka ho. Wo be pe hype e o me page so. Na wo ka ho bi. Abo wo down. De udi na chie no kura na wo so ra wo koma no kura. What say ade e wo manim. Kraman ne mba. Nkurasefo abusua ya sori say ye ti asori ye. Jantrafo asori. Tutu asori. E di ye twe na e boy ho safo hema say ye ya asori. Hu fie tinipa mu ni ahye dade Bible akata ye ni be da dan nyamema na we gina wo hu na wo so Kristoni na susunsun fini be ye tinimu enye papa me yi wo pie magana fo ahunu suban. I'm telling you, me you will pay. Remember the whole Ghana who the kind of spirit that you they should compare your life. And our brother original sorry them offer microphone you who said the Christ to you. They should compare it, and everybody will know the type of a person you are. You don't know where you are trying to trespass. You don't know. You don't know. Obaye, mama kanchira wo. Na Friday we shoot him. Me Manasseh na me te ho no. Me ka wasem. Me do ye example keke. Obaye ho said ya wanya obi a wo be di concert a kire na. Be dwu tru mu wi ma awera ho. Me se wo di me di agora. Me Manasseh, because of you, I will breach all the and you may be you can say Facebook for me. I will breach their contracts. That never be a church from me. I will not obey it. Because I will make sure I post your naked videos on my page. You're close to cry, you're close to. Do you know what I can do? You are an idiot. Me transidin am se da bi na me ye hwe me enfantefo kra de enka enfantefo ma agurade omu buade fantefo ma buade na so me transidin am se da bi infantini ge we de me hunu infantini ba wa jimie te sesa ge weta infantini ba wo fo te se wo me hunu bi da e di wo chocho e fa wo se I can say APC aduro amonom. We do we are not do am away. We do we are not do am away. O twa bo wo so a utimu su wo fun so nyina pem mema wo. Jimmy for akura ete se wo. When anim wo. Who knows you? Who be pay hype wo e wo hwan so me. Baby am do be show yem be show. Baby am do be show yem be show. Akwase sa we aguti so say wo de nanka boka hire na wo de na mo. Wodwene say so usu nipa na yehu bi da. Kwakubofo na kodi ne na ase a onu kurasi ni wan ko school da wan tebrofo nti. Ohunu wa na odwene say wo hia de papa bi ama. Na wonim se nkoso, konko akiri konko, na wonim da. Wura mu didi wiye ya ohunu say wo ye useless na so wahu. Ufiri ukuro mu ba na kwenda wo so. Odimu wi a Queen Sierra, odimu wi a Queen Kanzi, odimu wi a Queen Rama, odimu wi a Queen Lizzie, Jimmy, and also the two, not in the court and etia sorry. Or in the court and etia sorry.
Useless girl like you. Who can say what type no be? What be have a concert? Covenant Manasseh. We are yare for. We are yare for. Bidi makobe wura wutwemu atutu wutwemu enwie gu ho. So we Jimmy na wunimi nyansa. I will show you. Obi so we shi akora bi wahu. Ade na bedi agro. Uduru ma beso atwemu ko. Na wo se mahwie mi nsensi wona wadwe so be fa no ma wo be bura da kwan mu. Me se uduru ma beso na hu se mahwie nsensi ho no mo a twemu ko. Na ye so be fa no ma wo be no ma wia bura da kwan mu. Me na me ka kire wo. Asia banku. Me ka kire mo no la se bazooka we di akora we. Mini ya bazooka facha me. But there are certain things I have to do it. Facha me. Akora we yama me bukure fukura. Facha me. And I love something that Bazooka said. What's it mean? We said, oh, evidence. And it is true. If I don't have evidence, I will not talk. I talk with evidences. No evidence and amekasa. Oh, but I will try to me phone so damn it. Then who are you? What how stretch marks? Try time me phone so. On phones I know now be there. What to have from? Show about turning who been out to way. What to have from what? What can say Osaa sinu will be no be no be any maybe dim kwasi asema kire. Obo dam. Ana bibi na gigi wo. Ana wo yare. Sia kwa fie na ukoda mu no ukoda on Bazooka no na nim se CCTV camera wo ana. Bazooka fie na nim se CCTV camera wo fie ho. Wo ye yare fo ba na na mo no ate. Odwan ne wo. Odwan ene wo. Anadwe nsa agro bi na yedi. Odwe nsa agro bi na yedi. Mesi be ka kire Ghana fo. Say ye den kwakubofo ne odiu. Ema wo san ekọ ma anje Bazooka na Bazooka so ne odiu. Bazooka ti we a young guy sebi wa forso abo ne bra. O si ni fie, e fie ba ko a odi kan in the first house on one in the scene ade. Emu no ye the birthday party. Na say o we ya o hwa ani ba no ho won pe no wasa sesa fie nu. Sa ade another house. And on what ye it is say ade mpo anka Bazooka so be ware wa. There's nothing wrong with that. And call your bema. Nesu Bazooka trans hunu se wunya oba se ye de ka wakora hye ware do kofi. Unya oba ye do bi ejagu bi. Ye ware wo. Ye do bi jagu bi ne ye ware wo. Cause dia ne ye do obi ye do bi nti ye do bi ne ye jawo ye ware wo. What the Bible akata kata mani ma mu jimi kire wo Ghana no. Wo ye hwan. Mu se we jiro bi aso ndem kura mu forget no kura no onye obi ya. Two ni awo wo do twa bo ho safo hema adenam egu nkrofo asore dross mu kankan wate wo tofia sara na obedin se nwuna kire o me. How dare you? Me say I want you to come live. You be say upie na metwe upie wo Ghana mo obi ehunu su no ban. I'm telling you. Uni nipa na ni be di agro no abe we din kwase asema kire wo social media no. Winim anawo ewura pepe bigina onwo sere ya draw onwo sere ya de pencil a draw wate she etu ye ndu meso ye bema obi antie me we a great awareness and me create amamo. We are bema na wo pe wo ba ene nada and ye comes with ye awful and you be ne dini sese ya wo yire problem wadi no but we are bema me ka kire wo na so wo pe wo ba ware no a ye careful na wan ware sa wo ba we da
Careful. Manager also was sending me message on my phone, so I should read it. Okay. Okay. All right. Upi oba na upe bema aware no a. This lady is not a type of a lady I was say uware no. We ye di no eja ni bi. Ye di no ware no. You cannot marry this lady. But you bet me dibi. Because all ware ge we ya obekun. Uware na wubewu. And I know the reason when Jamaicans are Asem just all ware ge we ya wubewu. Uware na you will die. Obekun atu atwene. Because you choose me tini mu na adwuma ye no no. Uye bema na kopo ho asem e ware lady we ya. At the end of the day, me say obekun atu atwene. Because you choose me tini mu no, e ma bema ntena ne ho. Ni kuna odi kan ware no, bema odi kan ware no, wanku bema no. Kuni wi abusuafo nyina tena sidi na mo say mama yen kwani yensan kwahwehwe mu biem. Omo san koye kwahwehwe mu a ampani ampa wonde kum bema no. Ena abusuafo say oba uba aware anaso oba bekum ye dehye. Enura ge we kwakotwera ade bi ewo na yiso na odwen se wadi leti. You kase okọ no ho no ma wadi leti afiri ho, but me wo wadi leti afiri ni Facebook, but me I have it. Eti no wote no ware na obeku ato atwene. Susuma ti ni mu nya papa. Ese mema, ekum mema. Ware bema na no bema iti wa bema yi nyare ye hwe de hu ase kakra bi ya de kakra bi de hu ase bema iti mu okọ. Ebusuafo se ye ntena se ye nkohwehwem. Omko akohwehwem a tim okọ. Na chese wo ne wakum bema no. Efiri wo hwan na tim atsore so wo ware woda. Ena ye no medi wachi na wo do twa chiche se bo fruit wo de chiche. Wa ha mu stretch ma se de etie nie. Wasra mo wa ha mu aye tuntuntuntum. Abo adwan. She. Okazi yedi agro. CCTV camera na Agradaa nkwa akwaka bi o si TTC camera Agradaa nkwa o. CCTV camera o si Agradaa nkwa akwaka bi o si TTC camera. O dwan. Mo hwa de bu ha. Na me kire made ne yanko ya nimu ne. Akwakwase we munyi ni firi waso. Mfa de we nkire mo. Ama yanko ya nim. Hwa de wa ha. Akwa we kura firi na obeto mpegi isu ya. Jimmy Fosa o pam no kura no oba. Siakwa. Hwa de wa ha sei. Ade bi a sage we ndura. Mi wie me life no ndura na. Ani me wie life na within 57 minutes. And oko post to sade we the throne ho. Kamzi. Oko post to sade we the throne ho. So it means again we know she's ready to say eyes of a church ni pebi. Let me zoom it and so that you can read it very well. Yes, let me zoom it. Yes. I say oyen who say ojini hu dipa. I want you to take your time and read this. Aha. What's so up hype? Me man hype papa. Na me chire na dibia me ye ma hye no. E wona brabom. You don't know whom you are dealing with. We will win me. Mo hwe no kwase ade bi okochiro no enura. After me wie me life na when ye na enura. We delete afini page ho. But me twe to ho. What see? Widows cannot date again ana me ye Indiani. Osofu informant. I beg, don't stop. I love the pictures being displayed. Oh. Ajay, Erade, I am enjoying. Now why is Chairman pissed like that? You hate to be proven wrong, eh? But I am so shocked. They don't give you accurate information. So if you want accurate
If you want accurate, if you want accurate, contact me here. Information mu no deck. Information mu try and an error. Information mu asaman kase. Information eurabna. Entino unie ubi anko kase enyewa. Mo comes in on ni post and amede achremono. This is the lady. If you want to take your time to read it again, as I'm doing like this, you can read it. This is the lady. So this lady want to tell me, say, as I make a fan on me need information, and I make some at the fan on. Kamzi, I make some chilo. Me in kase obi ye wida on ware. Na de wukuni. Ebusiafo yin ebe blemu wa. Yadu ko jina ye kan say enura nimu a e prove say wo kum be me. Say free won tin ware biem. Eno enti na wo de chichei. Eno enti na wudi chichei ankrofo edibie. Me say wo akora we ya wo dawa flow hwan comes me say kokubofo na wodiw kokubofo na wodiw no ono aso na hwew na akire obehu say ukukọ bazuka ho na oye so ma wo warning okan ya wantie bazuka di ni birthday ukobi eno akora me si birthday no 80% wo na wo ye sa na wo kora wo kapre kora nka ho ade aye ko bazuka ho ane say wo fa picture a wo ne bazuka etwaaye na mano edda manu mu kisie eno no picture wo de ye cap e de koye na koye koda ho bie wo na mu ho e odi wo ho a asa eba chomo amuye don't give attention. Stop and let me do the program. Follow it. Let's go. Please, mama yenye juma me pama chao. Okay, don't worry. Me ye mother Roma. You see, na koda oko bibi wo na mu a and ade and na mo honum. Kamzi, I want to show you something. Within Edi Manasseh, the word changer. I want to show you something. Obi anhwe ge we enim ye because onipa enim no awia no anase enim na nadwo no awia ye nso kane anhwe nanim. So what I say onipa no na mo ha nadwo kura esum a winim no na awia brede ye so kane ahwe nanim da bi awia hu na tikope hu se ono na ekọ no ha hu na tikope uti hu se ono na ekoi moma me nkyere kamzi ade bi wa ha sei bazuka di ni birthday no Kamzi, adie we na wo ye ede koma bazuka. Whose picture is this? And who is on this cap? A cap ni ye. We a cap. Sa cap we Kamzi, woni bazuka ena mu kisi. Manu damanum ena mu kisi. Mo techrema tu techrema ena wu kisi no. Mu kisi no picture we na mu twae. Ena picture we what the year cap a comma bazuka on his birthday. The birthday now quite the command no. We hear the command no. Say picture we see. Cap we bazuka them when they see any will be a them. Now one yenny be brain so say what the quachiche. We are no bakupe bazuka pen or ya deal with man or. A see bazuka in the bedroom. And you wona what the abreme. Bazuka ntimu nkofa picture we mreme. So bisa wo say eye dan na me Manasseh the word changer. Me nya akapa wo kwa na wo ye ya. Eye wo ni bazuka nko antem ade na me matimi ye nya de be kire wo. Me se me de wo twa beto abonten kwa sie adwan. Oba fun fi wate. Asiaba. Una o te kire madam a ye kisi wo no. Wunie. Come and prove it to me say wo say eye wo. This is Kamzi. Kamzi niye mame wata oba wo tu twede nam asofo so kokubofo diw no na bazuka so diw eti
Bazooka birthday. And I walk comes we yes I cap we and I would come bazooka. Don't damn you. What's over damn me? Mister will me do tribute got me go and you must see what Ghana. I see about 40 souls. I know. Who feel what it? Who poured a bay? Who poured a bay? Who poured a bay? Basaa say, how did I get this cap? The Basaa say, CCTV camera na itwa wo na wo twa ye do a wo twa aboda wo fun wate. Basaa say he didn't mean If you try me, you will see what I will do to you. Woman who say when he dey wo. Etibazu can we do with dig away. Etino hono na we cap we and I do picture we eto ho and I the koi. Dwamanfo ba wo tu twede nam. And I was sorry ayo who say wo sum nyame wo ye Kristoni 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 wuniye etisadi oye ni sika oji Kwaku Obofour ho no and ade koye sa cap we e de come bazooka on his birthday. Wudi koduru ye wuyi ye no and na oba afie Obofour tie and Kwaku Obofour I would have day and Kwaku Obofour frɛ wo no obo wo bro wadi uti bo adiem Kwaku Obofour bo wo bu kura bi nie Kwaku Obofour bro wadi uti bo adiem eno nkonkoda musa kwa yie won kintampo ukwa yie won kintampo ena hon so bazooka kwachi ukodi Kwaku Obofour ba yie ni bi eye say yie na se ne Obofour twi tu wo so edi enti na Kwaku Obofour twi tu wo so shutu edi enti a di enti na Kwaku Obofour twi tu wo so ashutu that day oba hu fitu mo ade senkrofo abrabo hwede wo de otwa kwa Kwaku Obofour ama Obofour ni monyam nyina yira ama Obofour abrabo nyina ye Basaa Kwaku Obofour sebe wo ya azakura first pa na hwe obu ankrofo wo de ma no ese wa yese yani mu ade krofo bu ni se ebini ono ane nunu no ho ano ono esere Ghana fo mbunu mfa ne ye hwibiem anso ye sofo na beti asore na se wo so wo hwe yi na be ma sa ma fifi we no be gu asore ya ye didie ye be di ye ho sa be gu asore mo asore ye gu we e twa no de nam woto utu adwuma be na wo ye wini hwe ye di wu ni ya masika una wo yes ade we ka kire me say nye wo a that is it ebia be ka kire me Manasseh enya mea na me kire wo say ye wo a abo adwan how dare you obi say me di agro ho why who is this why ni who is this why ni why na da ayi da cap wi na wo ye cap we de koma bazooka say na wo de eno no samre no na bazooka ediu Kwaku Obofour so diu odo twachi chenkura isa odo twachi Sheila ikura na wo no diu de sa wo odo ho ma ho sa die no mko diu die no mko diu o fe bazooka say my ken wo de mo san hwe video side ni bi mo hwe
Happy birthday, my king. Wo, happy birthday, my king. And I was sorry, wo keka. Sure, every yapa or say bazooka parent to me, yes, I did. Every year because bazooka, there's no need to say me kwa fast I will be say no bazooka, dear no yami, on yami she. On yami she. I saw walk around 4 times with Jimmy Fue with TikTok and I with Jimmy Young who said, yeah, when you're somewhere with Kabana Manasseh, we need charts and what it. In tune for a buano, was I saying wine? Was I saying wine? Bisa bazooka no come answer me, Joe. Wouldn't you mamma no one until we answer that? I see a guy. I see a banku. It is how comes, your father not an hour for honor. And I'm with your motiva muhuni TV, so I gay idiot. Wait, where I showing in the China order now. So funny in about bid, didn't free. Mammy Bema, Maniabre, Bema me owns me Pawasampa, but again I'm a Bofu pa, Bema. Or Mammy Bofu. Sure. Send me information as you contact you. Who information out HN1? What do you acquire yen abeda bonten? This is you. It was what I will never catch the Ghana for say. Na a dear na dear. Wait, me de bo koko. A bow koko. Me de bo koko. Mami ekwia o se hwan no. Em say o program na oba so obehwe do fie fo mpese obehwe. Go and sleep right now. Thank you. Manasseh. Kona koda. Don't come on my show and do what you think you want to do here. Manasseh. Kona koda. Goodbye. Siya benku. Maye yejuma. You see? And na ye kachira wono. So be careful with me. Kamzi. Me Manasseh na me kachira. See, be careful with me. I mean Manasseh yam family agro. What dear, me the way a free winner because of bazooka anti. Now yeah, videos I met for good WhatsApp group mama be able do phone so no. Yemba show. That's boy dying. Udo be hu. Family agro. I bet you won't say she. Me see wo be hu say she we yase. Family agro. German for bed to say war. Gateway, no tonyum, ewo, a friend perpetual didie. Gateway, no tonyum or Obofour for her. On come here and so cry. Very innocent lady on pen one sem perpetua. On pen one sem say, on pekasa, on pen one sem, on pekasa, on pen one sem. About your mommy 1 minute. Yes. Write it for me because I'm playing. So that is it. This lady, no tonyum Obofour. This lady, no tonyum Obofour. Friend perpetual didie. Na perpetual didie ya tie me ka asem kire wi. And now what comes this so? And I'm perpetual didie we di fra soro.
And now who comes with Suntina perpetual didi edi free Kwaku Obofour Ashawo. Very innocent girl. Now Kwaku now gay your flow say comes you say one you would have now would Jenny say Kwaku Obofour deep perpetual. What time gay yenny, what time any sa, what time gay yenny sa was sort of on pen one sem Soranan and Tokwa, a kutia. And near my 4 times, perpetual did ye share and say, would I more from my sorry? A cop. And a perpetual did ye jam one or coy. What you bush you for? Ubukra never be bois, and mamma sorry na coswa. Now what do we drama in some akoye yinti? Now what ya call aqua any pana juma warrior? What one who comes we any papa? We any papa? Gay we mu polutu gay we ya dwene sa me kai mire bi me kai there was a time perpetual did ye program bi e ma okasa ya ma bi tia papa e bi tia ya bempa nyina ene me ni so to do ma wa regret so ko di nkwasiafo ye chi no yes ade no Ogyam ho so ne company bi assign no company bi assign no. Well, what do you know? When say comes in I cultural name be say that is my ex. That is my ex. Hey, comes if I'm quite same free or na we need ex. Bezuka one fawso or no wo twempena wa yi free wa no. Enkeka sa ansa no kra man krofo nte. Asia kwa. On say me ka chose be ma papa bi ani wuda. Obepe bezuka waji hype. Bezuka or sell market. Said that is my ex. Bezuka fa udi ubi keke. Udi ubi keke. Now that you see now no we say about force we do. O say we yafo and we dibi. Wa bodan wo ex be. Na bezuka kra wo free or kra friend kra ofa. O we yusu we kra wa shone wo life kra to baby kra. You are nobody to her. Asia soon said that is my ex. Obi di mo da kro pa na wa fan boyfriend. Wo so de? O twa bo so papa. Obi adu ba ko pa wi and that is my ex boyfriend. O ex no what you say? Edipa no watwi wi am wa wi agya ho no mo call baby I will say that is my ex. O ex no why? Sasa unya be ma wo pe. Ena ukum wo de no. Winya be ma wo pe. Ena ukum wo de no. Ohun se kasu bo mwate. Hwe. Ayo ohun tade se ya pese. Abegyina ho no na de kwasia kwa. Who are you? Andra me kan se ndi kire mu. Se me de ade bi we kire mu ne. Andra me kan se ndi kire mu. This lady, our dawe. Oye no for man on say be omo ho efe. No for man de omo ho efe papa. Omo buade. No for man ho efe omo buade nso. Omo so de woto no woto. Omo say igwefo no eto jimi eto teso omo wo bi pa ya senketwa. Ai. Omo ye serious. Gay we will be where you good. On pen one sem cry. Kwaku Obofour fie na wo patasa no ne hor honi o. Kwaku Obofour fie na wo patasa no ne hor honi. Sa hor na gay yi gine. Gay ni deepa mo de frɛ no oba adwoa. Yes, ni di mo de frɛ no pa oba adwoa. Ni di de frɛ no pa oba adwoa. Edi ade friend pa oba adwoa. Na sa oba adwoa yi tie oba adwoa yi enam brother Sami so. Ye mi ame Sami. Mi ame Sami ya.
Okwedi Kwaku Obofour echi ya ma Kwaku Obofour de Sami ato amane mu se ye. Sami so de. He Sami de me pedi o. Sami de me kana sam sa o. Consider me feeling Sami na no. And I'm brother Sami so okay say na mo bi so obi do akọ ba ya de. On kan say kona kwaye ho kona ye nkwedi. Enti Sami de onye hwe. And I'm brother Sami so. And what they gave we a call Kwaku Obofour asore. Okodu ye no, and a Kwaku Obofour. And they gave we back champena. Sana mekano. Eti brother Sami de. And a brother Sami so you be a minimum pa. Brother Sami so ni me pa the way back. Okateche free fanu nyina abreso. Sami otro nyoma che o. Sami tro nyoma che. Again, ni true dia so pa we say there was your boda na trade dia kunyan so na we Kwaku Obofour hu na we mo wako oma unko obechi awi say ya she brother Sami minim no way back okateche free fa onya ne ba bi kro ebre so na brother Sami ene brother Sak say ni patu we na omo gira so omo to nyuma bomu a forget it. Hey, Sabrina, those days don't go there. Now, Sami so free dressing yache. Those times, Krana Sami, Uncle Yi, boutique in Tadia Krano. You were Kumasi, you were even first selection. Satra, I know to work with ye. We never were baby and talk. Boutique be any be. Which work with ye shed to be. We never were boutique be and toda. Now, brother Sami won't crow for what is it? We ye near mano. Nan ye ordene the spray to swa. Ibi wano shana trouser no swa. Mo de matele ni boy bi no crop room kwajo. Bo so abo ho kama. Na dan ho. Sami free dress ya che. Sami de free dress, Sami free ye dress in the ye na che. Sami de forget you don't go there che. Yeah. A chepa. Etino brother Sami enam no so ena brother Sami de gateway obaadwe ekọ Kwaku Obofour asore etitenka akora we de waba asore ya Sami de so de nyame so adwuma na oya ono ana de Francisca so kọ is the brother Sami de bo abebo Kwaku Obofour de eso do mo kwa na wache omo awe odo mo kwa na wache omo awe from asore ho no Kwaku Obofour fie nie ka we Kwaku Obofour ka we abuwe Kwaku Obofour ne ka esikumase patasi fie ho aha efie na again ko gina mu otwa picture no say fie ho no horo ho na ni efie no horo ni aha it is a sha de na ogina fie ho atade odi twa picture wo fie ho e wo ka no ho no sa atade na odi ko wura bed e can say horo ho a picture we. So it was the same day. It was the same day. And I will call Ronnie Pieto. Kwaku Obofour could dino the same day. The same day. Franka de na Franka kwa wan coming to Franka picture in ama. Franka de Kwaku Obofour e SMP wenya. Ai. Franka obunu ho hwe. Hwe akai. Aoni nkrofo pese omo je Franka wari ayemu ya omo hwe ni project bi sine de so jiso wi answer etino se wo hwe picture ya atade ye Sheila di dressing difference bi anim eda okofie ho a wokodi ne ho no ka na esi Kwaku Obofour fie ho ni Lexus no eniye sa Lexus white we esi Kumasi patasi fie ho sa Lexus white we mu ena ni nua eba Kwaku Obofour nua eba ona epani enumu ena ote enumu na otena okoba bia osoma na ba bia enumu na ote ni nua ni na etwi baka ni pipes nyina de Kwaku Obofour Obofour so ko Kumasi a idra na dwo na okone mapa opake ne ka esi wa Lexus we na anadwo otu de kope ma aha se odi Sierra betena nkran Sierra no no Kumasi wonko ho obeko Kumasi a
ni bia program bi aba ebia na program bi aba ansa na wakokumase eti yara ne de ene mekoso wakumase wo bebire ono ma wonim ene Kwaku Obofour ni nua ba Angelo na tifi ho na Angelo no waye Kwaku Obofour ni nua ba pani eti no bisa ho se Obofour nua ba a wo tifi ho Kwaku Obofour de oba beda no dina obekwa kwaka kire na kuma se mi nua be ma de ba beda ha na onye da eti no the lady to de bia siara no wonim de ekoso kumase ho me meta na chi mo na ba so ba to me de no de mi no kra de da wa na waka de wonim na de wonim so de wonim eti no gay we say no na patasi fie ho no okọ ho anopa okọ ho awia okọ ho anwumre only the same day a okọ awọ kwa kodwam no that day na enye hall hosini this is the hall of Kwaku Obofour hosini TV agage na mbehu TV no TV ne na we eko ebesamba TV ogina ho na ebesamba so etino if you want to move no you understand iti Kwaku Obofour ene abeba we awie so otwi no wawe no ankasa eno wahihye ge yibo bebre afeduru baabi no ge yi kofie ho abokọ no asa akoto ma afoforo ofie ho okofie obokọ akoto ma afoforo ofie ho ge we ni ma ni bitimu ba atwede ma ye pirepira ye ho e Kwaku Obofour hu ntie o Kwaku Obofour hu ntie o me bacho okay Facebook wahu okay ewo ya bacho mate ewo ya simi ye adwuma bi wo Facebook sese ya mama me kwana me ye ubekom na omo na akọ create omo ade omo ya omo expose de ye wusi ana waso ayehye am catch no ye expose say ya waso tumi ye hye wusi ni dinu ye den the day no am monam amami o okay Rosemary Mensa okay na okuku seku we na oma ya obi etinye gina me page so a wodi nsewuni okuku seku where are you all right me time no ha me nya ne sese ya etino that is it etige we obadwo yi Kwaku Obofour twi ni di wi afi no de mafoforo eso be fie ho no de mafoforo so be fie ho no de mafoforo so be fie ho etile di we ni sa ma ni nyina timu kokontokwa anya ntokwa ketwa kura ema ebinim tim prepra ye ho ebinim tim prepra ye ho etianum no ena gewe fa ne ho adwene se o medi wachi na de bia obeba na obehunu ma different wo honum etian de wafa ne ho adwene na se gewe so obekasa Kwaku Obofour nsem e be pie firi no enya asem papa this lady so obekasa nsem beba na enya asem papa that very day na oba fie wona that very day na ka na wo sister ka ya dia mo sister wo timu na nunie gen ba ya that day no so no anie but majwa no obajwa no onye akoda sa o na ho na efe onye akoda sa but na ho na efe pa nyame yashira no to what you see. And you may cause one girl went to never, but I am not here to expose this girl. But person may expose that Kwaku Obofour say, I know certain things I have caused.
Share. It is a more transna mo dream says and talk and ma mo kontokwa de bebre esi Obofour enim Franka ne amatundra kontokwa ma Franka ahwia amatundra ni so Obofour etino eye ade a eye omo hobby eye omo hobby ena ma me nkira asofo ne se de omo te so wo no wo da owi anu aka kire we se oba we mempe no ono ana de no ho hihye me no wase wo de wa kire ba akono wo so kwa no wase ba akono de na kire wo. That is their life. Omusubana no. Na ka se Obofour be hunu se meet we aka se oni. Anka Obofour nka wajimi nka wakonwa. Se Kwakupa be hunu se meet we ni o se miwe. Anka Obofour akonwa. Kwaku me se nka wakonwa. Se Obofour pa be hunu se meet nie. No so oba we de menwe. Na Obofour mu nim na nana mo nkae no. Oba wi pe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 . Obofour oba wi pepepepepepepepe. Oba wi pepepe. Oh. Obofour de odi de chi ato me yi akire mo no ho de we yam behyimu ato bebre ni me yi akire mo Obofour ho mo yam behyimu asia kwada wo amankra do to a wo bede me say me del opa ka Obofour asem bi eni pesu mi gusu twe na bo so o se me pa menka bi mi so me ka mi gusu ka mi wieye meka ko mi gusu ka so pa picture we so shout you say so say we say puni to no Obofour de unya yesi man de no hunu to de a ye no wakuno apetwe obewie o sese ya Obofour o pema se kraman no to edi ade ne siye Teresa hwan ma bro bande okra ma yiwe free stream no mu kra asie dwan yiwe free mu kra akoda comment akaw yem meso ba so na oni ma no watesu din na wo hwebi na nya jimi wo ho a na wo koda Obofour king of the night na wo ye no edura na jo say ya ona mama no so boss me ye king of the night owura we de no owura we de no owura we de no owura we dem sa owura hotel ni sa me so ba so na wo pa no ye din no hwebi na wo jimi ya ni ye yiwe free so ten. She nana amasewa nana o to kama se de wenum de ebitie ya se de Obofour se ye to na na ye ndi akire sa o nti wo bi dia nana amasewa wo bi dia ne ma me hai se ya wo bi dia mu ai na me fa won kire me manager manager ebi science ye dia nana amasewa etino wusu ena oban amode te hono eno no ena mi yi kire mo no hwe abu adwan kaze yedi agro sagewe when Romeo na Romeo sunim no pa I don't want to go there because ye Romeo Asem na America ye Romeo afa Romeo Asem na America ye na America I want to tell Obofour say e ma Asem a wo ye dos for Bible no to mimi say am to we say Basaa ade a me dwuna ne say metimi abo abrabo pa bi akwa aso say me hwe na say ene asore na me kono say me hwe na me boni bi o me ho ade bia na me bo mpaye na matwe me ho
ne mo se me di nyame din ese be di ma de be di sa ankwase ade na mo ye ne de masa me Manasseh me si metwam infor for someone katamani in dim crofo yire nkrofo emama rough sada oba pe oba obekwa ware oba na osofo bi edi oba ne saa na epia de abeto so na wo na wokọbọ ho ka kọtụtọ ho ne ma ware no so na osofo bi edi ne free ofre no wo he gina ha na wa peke no ami hu time say command so nko no mu yusu kwakubofo ochina brankran na ka kire nkranfo ochina bra kumase emu awiatu na wo ho emu sis na wo ho command umpe obeba umpe obemo abasese ya enso so obi so ti ba bi a wo pesa nipa no pa o frɛ na ami de ne de ho kra ndo me ne kotokofo aba park ayifo na aba park ha hwɛ no adada Osaa sofo obi so frɛ no commande na no de midika na de ne sen na okọbọ ho ka na osofo obi so tutum Basaa rough keke etiana ye ka kire wo no ta beba o we kwakubofo atwi ne di wo yusu na twi ne di tondo ono so makase mu nko pia na o se o mekasa I don't care mweti wa fa akire kura community ka se o ma ye de kamzi eye ni bi o ma ye de kamzi eye ni bi na de o mra magi nani so nya bo ni se yana ma bo no boko na menya wie na obejimi ne ho a na wagi nani so kla na she eti Ghana fo eto akwakubofo hyepu e Ghana na mi yi kire mo amba wan no amankra do wahini ne won betwitwa nje bofo yi no kra waje ne ho no wabeji obi ona aka adwan yi wasia kwa oba o se mahu se Manasseh ma silence no Manasseh ntimi ye expose ebie amankra do so wagidi hudi o ye urade enipa no wagimi sei na yefunu be na wo be makwase sei ono ato anu anu ho no wo sere o se Manasseh ma silence no ontimi ye expose ebie na de mi ye wa awie su na meton ananse sa wa ho nsam ne yeka ama ne ho nsam ne yeka wa ha na aya na brante wa jimi ananse de na ye no mo hu se ma silence Manasseh ontimi nka hwe bie wa ya bo utisu audios ahodo wo wiase a wo ho po a wo se wo to sa wonka wonu ntum the bottles dancer wonka wonu ntum asia banku she ajwa po ba bitina o kwakubofo de odi na chi a be use free we use free and we use comes here we on now we are atuni jimi we me so mbe say comes be than jimi you people will see we dwene ho Ghana obi be hu ni suban me yi na pie sa yi comes here pie serious one ama Ghana fo nyina hu no me na me ka kire ho ama Ghana fo nyina hu no ni se onu niye afeni respect nyina ba yira obi abehunu ni se sa gei sa na wo se no wote na Ghana fo buni bazuka kan se bi wo se ukodi kwakubofo achi no wenya exposure it will make use of that exposure and the best advice I say there be gise me jimi me ho awu jimi ho me na be jimi ho a kire me ye o me no me kasa ya me bo di ni ba bi oni ngwase aduru uko YouTube oni ni padudu ejina ho ayehwe uba Facebook oni padudu ejina ho ayehwe u post ade na ni pa 20 like abo adwan wo so oni me ba be abetwen wo social media Gateway na ensem makomakom ensem bi ni ade bi abedi bi ho no e wo gateway hu ni kwakubofo ho no
Nagi oyankasa we good on pekasentia. We good girl. Anitia. Say ya me ba no my praise wo mu say I don't want be chimi wo mu. Me ba no makika say ya chiro no want say be jimi wo mu. Ajwa unyata ma me yankasa wate. Ai unyata ma me yankasa dan komo. Enkomo. Osofwe eagle prophet, a warrior prophet. Mudine Yasese. Warrior prophet. Sa baba wawi. Sheni ye wa wasore. I was all watching lady we very careful. Our church. I'm father mraha na mfa mraha. Then ye fe. Sa comes you say. Osofo, sheni ye wa wasore. Now we a very decent man. And you're careful. This girl will bring disgrace to your church. Gateway, Kamzi. Some of Gideon, you know, say I know you and you know me. Some of Gideon, I know you and you know me. You're a very good person. You know me and I know you. The kind of say will be. Tell me know me. You don't need me. And you're quite so, but I know you. And I also know me. You are not brown so anymore. Yes. So we Gideon, Church of Abraham, the warrior prophet. Mamusa baba we je na wasore ho. Asa oye niema no ye Okokubofour no. O wasore also ye no so translate niema. Osofo wan hwe yi. Wona wo yire ma ware ye fe. So wan hwe yi akora we be gu wa ware ya ma simple. So wan ye on hwe ya mpama kro ye mfiri wa brabum. Oba be gu wa ware ya ma simple. O yire ho fe. O wan ni munyam ekura no. O chire nyame asiesie no. Wan pamo sa akora we ye mfiri wa sore. Oba be gu wa ware ya gu wa sore ya ma simple. Obi wi asan be blackmail. We have a blackmail simple. Share. Osafu we are down, Osafu Gideon down, Church of Abraham. Ono we serious man. Or because a serious man, I mean, can't say my president say we genuine change will be o make ne hard working. Or yeah, Juma, then say yeah, Juma, or to our farms. It is a one home. Or farms pa be se minimum no or farms pa sika wo ne ho yeah obi atro ge bi atro de wa ha na him I said this pastor is at Taifa back of my house. Yes. Me Manasseh de me can't so my name in the America. Eric Hanson, why are dear? Any kwana kwadai na ufi for ayawa bro. I mean, shall say so by why are dear so by page so pa? Why are dear so by me page so na kwana kwada? It was of Gideon. As for this lady, be very careful with her. Oh, some of ye no. Oh, some of ye ediegu on no. This girl can collapse your church. Be destroy what sorry. Obe say what you yam. I say what you ma. So be careful with this lady. Or a Jezebel. Onye. Or certain confusions. On once we have faith in one man who diwi ya no asande a blackmail no di gina wo konso obegu anim ase hwebra wa bra wo di Agradaa members Obofour kura oso de friday din akase to no ho so kura wantimi antena na ho osofo wo ya wiemfu adwene wo ho enkofa mmoborobo we mebo wo ho emese wani munyam
me say when munyam kura. How do we bata wo ho de a ene wa so ne begu se to onye ni munyam bie mu da. Me hu ni say we so de ana aba ho. Yes. Oh, what's up for our farms? Prince Lache, I can't say yes. His farms at some our farms. Always come see me no. If you so for Gideon, I know him. And he also knows me. Yes. Minimum no one me pa. Yeah, goodie. So that is what I'm saying. How our build now what me crow mudi no we ye be si ne so anka ehye ne ma kwakubofo ho kora mo ano na wo ho me kase bofo ho kora mo na wo ho a kwakubofo ho mo tonton ne ma mo tonton Yesu moja ton ba ifuo nku ton money perfume tonton anka twade tonton ayi apple ho kora ntuma mo ano na wo sofo a wo se wo de wo nton hwe a wo ye wa asore we ne betimi abeboa wo we dey mpamono mfiri wa sare we gina atete na ti abo na num hwe ni makeups na hwe ono kwa ne eyelashes hwe ne eyelash we kura snap no we twa no enso hwe I say monkey I sha da san draw na two pipem o da ho no nim se kokochina kato o sara be di concert a kire with social media. Would you know what I can do to you? Don't try me, young girl. I'm sure we would have some them zero suit yase. We would have some them be a suit yase. Sure. Me Manasseh na din be di agro no. Onye adwuma bia, school na uko no brofo no akosuan, went man fa me ye adwuma papa bia. Near office bi na wote. We ni hwe. Eno ane se wonam ne ye diu. Na wo jisika na dey hwa wo atsa. There's nothing you do in life. Unimi nyansa gotiwe so adwini sa. Uni nyansa ni bi te se me kura na nante danka uni kokubofo no nam no ne wuni hwe kura nka ukocha na kwanso ba. Wuni hwe kura nka wadani business woman akofa wo ne ma ba beton. But because you don't have sense, you be do ma kakra na hotel. Asia banku. When to me am making life am mobra bia wo wi ase. Kwakubofo udi na chi asora na osan kwa na wokogigi sika no. Kwakubofo odi ni mobile money phone emma gebi. I don't want to mention the lady's name. Get me efia wo hwa kwakubofo ejimi no tamo wo yi 900 million mobile money sika. I'm telling you 900 million. Kwakubofo ni get na get ni business. All the answer all the number and crop we do free. Na kisi mema. Na all the picture ye cap ma omo. Na wo chiro happy birthday my king. Boy drying. We are going to say my ex-boyfriend. Unim boyfriend. Unim bi. Ubi do bakumi enumi ensana why a cap akoma no. A friend say your boyfriend. Hey. Unim boyfriend. Oho ya the papa. Asia kwa we di kwakubofo awia egu na awade mu senye omo na ye den a enka egu ye kura che wasa wie di cause of Gideon so of Gideon hwe yo na ge we die we kwasia banku obetete am wedi owi ansand what to problem obetete am wedi ansand what to problem Abodam. Okase yedi agro ho. Na wait to one your friend suffer comes. So wait to one your friend suffer. We ka video bi a kwabena ayi tie video bi a guy we ye. No okase comes. Good morning, Jonathan. I'm so be away. I just feel like I'm before this year. I'm Obofour. I'm Obofour. And quite some of me, any baby, I'm on.
Odi wa na no en kwe. But problem is answer me social media. My phone said in my social media. Me so den say me be kabia wa me bra na say we say me ni ho. The new social media ho. Me ni ho. Me bra ko say me ni ho. Me ko lim baby am ho. Lim baby kwa no. What I say? Akora me say me to a man for sending me audios ni messages. They be a man for friend. So we be the adom or threatens with Shamia or double me in the event. Rather than Coco. As one may come first and said, I saw the pastors no, I don't come home. I don't save you. My own, Oman come. Pastors need pastors are no more warrior. Me brand mommy, let's let me show Moka. First one, second in charge, see sender. Third one, George, so for George, so for Sheila, so for me, so for Simu, so for Kamsi. What ye? Or so for Kamsi. Etiwe. O Kwaku Obofour hono. Now ye sofo. Friend is a sofo Kamsi. O fa fun a o interpreter nti aye o sofo Kamsi. Queen Vivian, Omega Queen. Comment here, I don't believe it. As when I see, I think the Kamsi lady is here apologizing to you. Please listen, forgive and close her docket. Queen Vivian, wait there one I watch because this lady I know doesn't respect. She has no shame because she doesn't lose anything. Yes, the girl said she doesn't lose anything. Do you know number of time a bazooka and say, lady, stop what you're doing to this man because you don't know him more than me. Bazooka no crack catch it. Bemana wo call in China wo cover program but then catch it also win me. So be careful. We see you don't stand to lose anything. We your first aid, first panier na me de wo no. Now you will see what will happen next and next and next. I feel me programming ya best ya feel na nkrofo so a omo kisukita rare evidence so de e eba o. Agradaa. I feel na APC for man so do omo de e beba. Krofo akodi omo wo ha so I feel na omo so do omo de e beba. Boy giant. Tuga. Same. You know, say me feel you. I also feel me. Actually, no. You have one come. Come over say me yima. Kwaku Obofour, show who you are no. You careful Kwaku Obofour. And so they were 20 Gyasi Obofour. But later, see me, I will give you an info. Why? I'm our info be. All right. Thank you. Etino nyame shiro bibia a oba mi program so. Na obeka me ho ma ye programming. Yeah, yes I ye programming Agradaa nyankopon and then come say me gina kwase aba Agradaa so pa wo information bi ba nyame ya adom a ochena ifredwuma ba me de bebre mo ma bi yi a kire mi man Ghana for ochena Agradaa ya de bi o. No, I know what so you smart you. So they do you smart when you share. Wow, ya dear crown what to want to. A bedroom menim. Now china, ye be ye pie. It in Yamia Domoa, Ubi Anshomanim. Medasepa, I am afraid maba. Na membre ya meba. My brain so I met me tramamo. But me bomber dance a membre, me bapa. Membre, me bapa, membre. Nampa chomo fanshe mutirim se nyame ya domo a a year 2nd August
second Sunday of August 2002 year ewo ye ai enyina ko papa ho aha to this August first Sunday second Sunday no aha enyina ko papa ho na yakwada onyame ase ama the nation's prophet odwumadie kese a onyame edi wona bra bom Oman na tamfo nyina gine tu ayekwa omakwasi aba Agradaa na gine tu ayekwa aha kamzi aha de untimfa ma ha wuluma ha untimfa ma ha obo wodam ga ba yira at once she aha untimfa ma ha obo dam na o housemaid kura no ho efe chen o Shakai, you can't come here. Nyame aduma ye nyina yakojam ye papa na yakwade nyame ase e won hihye bone ne agine tu bone a Ghana fo ye bonsam ene ya bebere se enkrofo yakohie mu wo wi ase Agradaa amankrado ene omo turu mu ti nsuofuo yi e de ba ya nko mo de beto onyankopo difo so Awurade ayadom wadi nkunima manako a wayi na firi musuom enhihye bone o mo hihye ye no Awurade apa hontoma yekoda nyame ase entuma yi enu ameka kire mo so bibia wo pe bibia wo mfre ye sister Benis Antobre na emom no openi yiye mu pa de a fremame ngege openi yiye mu pa de a fremame ngege ai 2022 year 2000 say 2000 okay 2022 emuni ye wono 2022 years 2022 emuni ye wono yame ya tomu a ye kujam ye papa on the second Sunday of August 2022 ya ye omi ya ye kwa kujam ye papa na ya de nyame ase ama na brabo eti no bibia fa nhye ni tim glorious word asore no ewo odoko buzia ene Crystal TV ene ye opposite ene Crystal TV ne ye opposite etire unya ugina odoko ba bia na ka se ope buzia junction ana ope be bia Crystal TV wana akora obi abekiro o drive nso a ombe direct kama udu hoso a car park ewura de compound no kura ipodie esupapa abenya ba bia park o cars kama oshes ebe hoa kama ama baby atna na asora utimu a say what you say yes you are on a comfortable seat yes nyame ya doma yina kujanye papa ya kwada nyame ase enti nyame nhirawo na onye obi bia kase me pa say won follow me ewo me YouTube na me pa subscribe mame na wo subscribe via na wa mia bell notification so se ne be ya me ba live ya na ba wo phone so se ne be ya me upload video bia na ba wo phone so ebiem so no unfollow me wo Facebook a me pa follow me o me page ne so na nyame ya tomo a me ba live pe na wanya wo notification me da se ene na de meka ne se kamzi we your part 1 enti wo de transibiem na choro caption gigiwanim na mera ne beso eso a menim baabi a me de wo behye menim baabi am do behye kama enti me da obi bia se nyame hire obi bia ai maka me se wo je ohudi na nim se wo je ohudi a WhatsApp me se ya me da se nyame hire obi bia na onye okese me din Manasseh the word changer yes nyame hire obi bia me da se ene na me kramo enti ochina ibihia na mom no me yukono na me ka kire se kamzi opekotia dodo kotia su bi gu na nim ase edwaman no dawson too much mama yankwae ene na ba